Athletic gurea ere 3 finaletara heldu da azken 4 urte hauetan. Kopako 2 eta UEFakoa. Eta talde indartsu askoak utzi zituen atzean. Manchester United esaterako. El Athletic va a hacer historia consiguiendo su primer título europeo. Chemi Galarraga, Chemi, arratsalde-on. De este partido histórico, de esta final histórica entre el Atlético de Madrid y el Atlético. ¿Qué está pasando ahora mismo en el Vicente Calderón? Poco menos ya de 2 horas el Athletic y el Fútbol Club Barcelona. Lehoiak hain dotorari ziren, ze Manolo Bonboduna ere Athletic zalea egin baitzen. Pena azkenean finalik ez zutela irabazi. Baina ez da gutxi aizue. Hala ere, benetan pena, garaipena Inigo Kabakasi eskaini ezina izan zen. Gomazko pilota batek jota hiltzen Athletic zale gazteak merezi zuen omenaldia.